Aina rag deklaya ozang rapping, Raying Miselo, the first semi-final match between Chadong Katam Naulong versus Risophung Katam Naulong with Metsi Ari. First half, Mriong Hungdele, Kipa Gashikanala, goal Mazang Rokla, ball him at Talain Rodele, Raying Miselo, Gajila Luida Hangjipun Gaidele. Ari back number 10, Mbappe from Chadong Katam Naulong, the ball, Matala Kaya crossing Sakanga, Ari Risophung we keeper na Yonsu Kuida defend Risophung we keeper he mi kak tiêu de thaye kathalala magun lai la khaya keeper ne ana thai shot the ball hi area along ne chatle out sokaira ara Chadong we back number akana out throw kuida ball hi chatle mathala khaya match ne ari hi defender Chadong we defender back number 3 ne defense shot ball hi along li chatle back number 8 Chadong we back number 8 hi pasam thadale Pasa kham thamang mning la yarso la mathadale azak la mathai pasa la mathai ball hi ari Risophung we goalkeeper ne singkhui da ball hi thai shot kwai ngrandale ari hon atemli paulak haya oguthui paulak haya club ling raude khle players kchung khle dele idum thai sare chi thada azui match Chadong aina Risophung we players ping hilila paulak haya players Kuchung Gazang Dele, back number 7 from Risophung na ball he crossing Kamata Taisok the back number Akana Taisang da. Okay. Insa Kamang Matai da offside tire, ball Insa Kamang Matai Kai Wine offside tire da Uri ball Misa Gaine. Matadele ball he Matalen Alumni Women's Riodele. volleyball Ariring Riodele Declay New Zealand versus Lahore. New Zealand aina Lahore Ariring Riodele Hiwi Matangli Chadong versus Nongtam Hinang Riora Jena Nani Kanishi Hina Kavau Koni Shadleaka Nongtam aina Chadong Nani Kanishi Hina Kavau Koni Shadleaka Redi Samiao Log Jihi Ngahot Kamikasana Ning share. Ball he Risophung with striker back number 17 aina Chadong with back number 17 hinga pang rokta ball he referee number kamya kay wang to create ara free kick from Risophung Katam Naulong he dangerous hako he idum ning sir say Chadong we defender ping Chadong we goalkeeper ning sirlo paulak kaya okay sorry free kick maning mane out throw ne ara ball he the box area ling pang rok laka ara ball he alung li chatale paulak kaya players ping itumna oguthuili phau mai cup kiche da hangpai football we alungli Argentina we Lionel Messi Portuguese we Cristiano Ronaldo atumna ball singai itum gutong na yang khui laga itum thei itum lively YouTube li itum yang ga gutong ga theine chithada ani we khangreu thada azwi match hili Chadong aina Risophung we match hilila ani ka tha players ka chung sang dale yes. Counter attack from Chadong Katam Naulong. Counter attack back number 14 Chadong na phungtalaga. Defender Risophung na defense hasok ta ball hi alungni satale back number 8 pasa Kamatha pa Chadong na ari ball hi yang dale Kamatha crossing aga Chadong back number 11 score salaga keeper na Thaimi Maraujiga keeper Risophung we keeper na Thaimi Maraujiga the yons khuida ball hi alungling pang rok tale ball he alungling back rock tele ball he defender Chadong racing tele Risophung with back number 3 the defense of the ball he back number 17 of Risophung the police in Kuida okay that was foul Chepaji referee magmling salala idum khing bing na thei jeda aruhi free kick he Risophung with the now we back number akana free kick thai tele Risophung he Thalake defending champion ne 2023 we defending champion we asina thalake ngiraw khai je azla suigdam leila skill technique physique thalake leida ngiraw dele first attempt wow jera ara ball hi Chadong we the box area ni pai rong laka out jo kai thadale hi muthai thura
Risophung back number 4 the signal laga ara the back number okay 4 is here Chadong we stopper ball thai sanda long pass sanda Chadong with the striker back number 14 aina back rock the still the back rock the lane okay referee lay the lane ding muluk tum hai se itu fans ping ma sadam muluk tum plunge cha kha itu mi yang sang me itu referee ping li itu khasi se referee ping itu we attacking li hangai referee we di set the final sara da itu conference mo photo ke itu khoi gai le jiwa ina fans ping le sipaji itu sipaji ding ni ka hai below ji around the back number 11 from Chadong and the back number 8 single ball hit Risophung with the box area ling back of the line still back number 11 from Chadong the ball is single ara the ball he control sakui the back number 11 and back number okay ball hit okay back number 9 back number 3 and 11 ball hit Chadong keeper Kuida defender back number 17 Sakam Thapa itu betul mana thaye Tangkhul mai kalak hai Chadong wi bang maning la Tangkhul itu wi mai kalak hai itu Chadong wi aming mathe jura back number 17 MMA Ryopa Sakam Thapa stopper takana ball hi thai sanda ari Risophung wi defender akan ball sing wi dele ari outro Risophung wi defender akan outro sanda ball hi singkat le kusam kesamba kusam curly sapa asa megi khaba ji kusam ji megi khaba ja back number 17 hi Chadong we product ne ki le ka ara Tangkhul we product sa kai ne you're right you know the Chadong sau ke ke step sau ke itu we Risophung we substitute bench libak vai we far post stage lemming level we post by him sa below itu hili issue wifi tower shuttle live ke signal block tower hili so the itu we miracle ten misali ketomai lagai razam bidang player Oja Reverend Recent Meeting Line Youth Secretary SNB dan Libab Wijena issue stage li kami bingwai jila penung sekale kala Reverend Nazek Shung Shaka Pastor Shaka Baptist Church Pastor Nalila above li stage li kami bingwai jila penung sekale back number 13 and back number 10 Mbappe back number 13 he back doctor ball he settle defender back number 8 Chadong with Sakam Thapa ni mutang follow lokasi ai ingisera ka Risophung pasila Sakam Thapa la pick asu haikruni identity cha su no bang ni ada Risophung pasila mathi dele ne defender back number 6 Risophung team captain defense doctor Chadong back number 3 Kuida ball he along is at the Risophung with the box area corner area set the ball he out soccer Risophung here Sangaire Risophung we kusam sampai itu khangriau ni thai ki sibana kusam sanghai ka man hai go kusam hi sa pham chi bin ball khangriau ni kusam sanghai me no ja here man and the back number 13 of Risophung force attempt yes that was a wonderful save from Chadong goalkeeper and that was the wonderful strike from back number 13 of Risophung katam now Mathalak haya strike kasane ka Chadong wi kusam ka hupa azam na amai na kasik ka thaye I wi spek ka phetura Chadong wi upa hi ngalau ping na hi address ka khui mirno Chadong wi chaw ne de le hi si khasik pai za dom hang le
Chadong with Upa he Naga. Another serve from Chadong with goalkeeper Upa. Upa he Amai Kisik Mukho, Amai Kisik Mukho, Ahi. Amai Kisik Miki Bulu Sashi Kusuhaire. Ari Kamantha attack. Risophung Kutam down with attacker being a striker being attacker Saji. Chadong with goalkeeper Taimi Maraushika. Taravina clean sheet Kani Samere. Injury like I okay. Malaka Chadong with keeper Upa he Sasakai Hali. Kim Tamane, Kamrioli, Sasaplunge, itu Tahi Gizipawa, itu Tangkhul Lewi, Kamrioli itu Peninggi Gizipawa, itu ground standard Pahi, Kakasung Kavatvi, Masamura, Matangui 29 Kakasusunga, Matangui 29 Kakasusunga, this is how we can friends here, itu Turfree, Ryokovai, Zarapi, member Dong and the Lashi, Ratamandale, Jada Brown condition in the Takta of how the players initially the Gromilo Gizina, outro, shot to the outro, ball he, Chadong we, the box goal kick tire, Chadong we, defender of Vandale, Hangyo, Lee Sakazuki, Kazane, Idum, Denisali, Kivain Sasaki, to be ground in condition here. Even Champion League, Premier League, Idum La Liga, Idum the King, players, Chuka Sakazili, Hagawa to bring the Sasaki, Idum Denisali ground in condition, Kivain Sasaki. Ara, Matala Kaya crossing in the Sasha. Risophung with defender, the defenders of the goal, he Tire, Chadong with back 7. Hello. The condition already is invited to what to be done this year. Yogi Chitama Mandalika, opened by Sumi Mike is taking a presentation in by solution say Karisada Umnapum, Jaju, proprietor, WRT Enterprise, donor, men's volleyball second semi-finalist, best player, best spiker, best setter. And itu win next year. Jen Pisawi president winner itu win Bangladesh winner. Recycle na bang famous eh. Kapinili, Ino Jasper Nixon, Dongre Youth President. Ino Jasper Nixon, Dongre Youth President. Dari na bang place atangli Ino ngechon mi chitu convener LLC. Kalau Paul Boys being the ground equilibrium the public vibe sila paning sakale. Matangli Ino Downey Zero Advisor TN Misal. Matangli Mungray Nixon
Secretary Tongri Village. First ball. Yarina abang table line misi. Matangli Twingaling Muiwa New Cadet ex-executive Tien Misa. Next the Dominic Kashung Advocate Chadong Senior Advisor. CUM Rian Committee Tien Misa. Nextly, it will be Veteran Samining, Kresada Raj Jaju, Lamlai Kuno, Manipur Police. Matangli, Totringham, Risophung, New Cadet Council Teacher. Sotomil, play ramai. Matangli, Zinghan, Chitung, Tangkhul, IRB. Kalau isi match we commentator dengan Sami Dele, jadi cukup nih Dele. Matangli, Veritan Dikshen, Indian Army, Tangkhul. Masada, Bashongkul. Matangli, Ungshi, Tangkhul, Indian Army. Atum Romai. Matangli, Somi Ungshi, businessman, Tangkhul. Matangli, Shibriyo Dikshen, IRB, Tangkhul. And behind. Matangli, Sochipem Kaishing, businessman, Tangkhul. Matangli, Arthur Duita, headmaster in charge, Top Junior Aided High School. Quý phí là những gì hả? Matangli, Ngachaypam Lungleng, entrepreneur. Hey! Yellow! Matangli, Twinkling Muiwa, New Cadet ex-finance secretary Tien Misa. Ini presentation di kerja saya. Okay. The time will be commentary. Ariri Nakalaupin Rajan Technology Sajang Rapin Kalaupin Chandra Kai Real Technology as 28 Kakshuma
Tienisawi General Conference Cup Sports Mitsui first semi-final match ne Real team ni white uniform sang de hina Chadong Chadong ne kala blue jersey with black half pants sang de hina Risophung Chadong ne Arui first half Risophung de he will only pa kashinala goal account masong ne Chadong Neil Risophung Neil ne play he thakha ne ne game lagina kala players win game skill shot thakha ne ji ngai de match to Rio the second semi-final match Rio Kamai di sama nai Arui Chadong white jersey sang de Chadong ne he will only Chadong only players thakha chu le ida mention sakre ida thai Chadong jai thakha club le national wing chu chu sang le chita kamena Risophung Chadong le players thakha chu sang le club Rio le itu Tienisawi mai khangka Rio Satleya Risophung Chadong le thakha chu sang le senior sang le Risophung Chadong le senior thakha le Risophung Chadong number 7 he senior Sagaya players ne senior Naga Karnal Thanda Thoti back number 7 Risophung Chadong number 7 in a hey personally Karnal Thoti Chadong with jersey with me. Team captain, Risophung team captain, back number 6.
Don't take a number 6 of Risophung with the no longer ball. Cross inside. Chadong with number 14. Number 14 in the ball. Mbappe crossing game series. Manchester City. Manchester City. Haaland. Manchester City. Defense sector. Still, then number 7 of Risophung. Number 10 of Risophung. Goal team offside direct and referee not provided. Unfortunately, that was a golden chance, but unfortunately, you are 1 inch away from the linesman. 1 inch away from the defender. Risophung Tangkhul attack Saturday. Ariga Tamil Carfier, Mutadeng Romilo, Tim Kanini, Mutadeng Romilo, which is a really dance quickly. Defender of Daria! Wow! Okay, that was the first half of the first semi-final match between Risophung and Chadong First half we only first half divided. First half we only the part is in the goal against the solar. Chadong nil, Risophung nil. The draw in the league. Matala Kaya next academy. Matala in the middle. First half we only. Matala in the middle. Chadong we Azad Dominic stage in our team with the word of encouragement in the right stage with Azim Thailand.
Having no delay, match that's something that we are. Using the cash to pay was out happy. First half, Naga Zangaide, Goigi, Hatak. Itong may display ke presentation ni kita lucid kebaisa sih. Itong team misalnya di sini ratusan media player, Viva Marching, ETSX, Games Sports Secretary, pada Ariwi SI Sada player, Manipur Police di Sada. Dan Ramro Midlet, Wangin anda mengambil show ke si Presiden Naga sama Viva. People marching. Mathangli, Karaitan Athari, Zingso Katam Naulongwi, Action Convener, Kala Arirui, Secretariat Office, Kamjong DC Office, we Secretary ni. Oja kani lila, tien visa wishong ay na kachung kaning share ko kichi pongshong ay dili, ning share. First half, the first semi-final match between Chadong Katam Naulong versus Risophung Katam Naulong. Ari first half kubaire. First half, sanaba phajana lotion gre. Ikai khumnarabada matik charaba ngasi amfadi lakpiriba koigi semi-final match asibu match conduct tawbiriba oja. Okay. Oja si match sibu conduct tawriba referee mayam sinja langjariba organizing committee degi hanjin hanjina thagat pa phongdok sari noigi meeting makhada hantaki 28th yauba general conference cum literature culture literary and sports meets asibu ngasi semi final si gi match asibaba yauna ikoina phajana sanaba ngambani haibasi sinja langjariba organizing committee ge tarapta noido hanna thagat chaba phonglok chari hujiki semi final match asi first half phajana conduct tawbi khre second half taju oja hoi gi haija singjaba oja hoi gi aiba angam jaba puthok pire hairaga match sibu conduct tawbiu haibasi ningsingjari adudagi handok thoidoktana makha tana sanadagaba match second semi final amasung final match singsibusu Fazana Oza Singna conduct Taubigani Haibegi Tazaba Sinja Langjariba Organizing Committee Amasung Lingbira Iba Oza Mayam Sinazu referee Oibiriba Oza Mayam Degi Koina Tazaba Changna Tamzari Haibase Koina Hanna Oza Singbo Tagatsa Bagaloina Pongdok Zabani. Hello. Kajitei Sali Shidauge Ari men's volleyball we first semi-final he Soplang versus New Kainan Katam Naulong Ariora.
Men's volleyball first semi-final 10 minutes we alongli Soplang versus New Kainan Ngariora. Jena Soplang kala New Kainan katam naulong na volleyball court number 1 li katak we longli report rasa miaulo 10 minutes we alongli Ngariao Pogaura court number 1 li Soplang versus New Kainan katam naulong. Hello, check. Ari hun ka idumi 15 minutes break hui longli idumi sound system sing mi dekle ajang rapping na hojik minute 15 minutes break lady ba manung sida ikhoi gi ikai khumnaraba ikhoi gi sound system pai bi bo ja sing na ikhoi gi 10 visa gi anthem adu dum ngahak khongbina ba nising jari. Tempat mesun kui dien visana Karuna ho shiri shira sayur vayur ananta Jituntai kavan makalay ramsong kong ra Kapung kawung ring konung ring sang a chamser Day mi yuling a sola kaping a rai kan la sai Shit ka sang a kai na ko ka sa da nganing ka sa Iu we come on ram na jam vei ka tha na Ma shing u pai lan ma Yaron ngala kamata na wisari Kanuk mashina alam bang siya maman na sang marang Kachut kachang chung may ngasong marar may ilong now tien visa Pingdam we vasa tien visa ko kasada tien visa Chui kameli tien visa Vare somida tien visa Kahor we shongza tien visa Wortam limanga tien visa Ngayon sada tien visa Lei shi meisa tien visa Vare we ming li rei mei rano Tien visa Maling mei rano Hida the women's volleyball fixture Chadong versus Nongdam Ngariora the League Sachi. Men's football semi-final first round he Kupakai Chili. Chadong versus Nongdam we women's volleyball he Kwikara Gachitaina. Kala first semi-final men's first semi-final we men's volleyball Ngariyogi Gichi team Soplang versus Newcanen Hinila. Report Sami Kawai Gichi Hi Latluida Paning Saktale Soplang versus Newcanen.
Hello. Welcome back. Welcome back. First semi-final match week. First semi-final match week. Second half in Raupokaire. Match si Arizang Ragazang ang Sonauping Zangdaleaka natumli remind salusit ke white uniform sangdekle hina Chadong katam naulong kala blue jersey with black half pant sangdekle hina Risophung katam naulong ne ara second half hi hopokaire jaina second half hi running commentary sakwai idumui ozali hunka tam himidele Thank you very much for handing over me the mic to comment the play for today. Okay, Ariru Chatpada Klehi, white shirt at a hangare, once again, Akisham Fuke, Chadong Katam now long, and a blue shirt hina, Risophung Katam now long. Yet to me, Akana yet domine. Akan Risophung. Anichi ten visalu ramli phogla kaya players team ne jana arwe referee na makamya complain akashok miare ka pita kajin no thum thala ne seba sa miluk ngroklo inahang chindakle ne be a good Samaritan. Be a good Samaritan mathada seba sa mingroklo. Yes. Anything? Okay. Arya konglita khai chi la konglita khai mani samne hunaka awinning cha what akalaita pamsang laka what sang khuine. Now Ariva from Risophung number kick the ball and now ball is in the center area. Ball is center little ball is center little another Risophung number 17 kick me laka. Now the ball goes inside the goal. Congratulations. Referee with Twinganalo. Referee na katay ne. Etum na katay aina atum na katay ngatay. Do atuma experience like haya. Referee judge ne jana atum mi kahang langanalo atum na ari ngriaw do klay higata hi atum na riga ngriaw kupkay ne kat tekni chwe niyom kare itum na 1975-76 ni ngriaw atum we aina ari one way 2020-25-26 we atum we niyom ti khangachay khalay jana kare itum Karathot atam we khangreo niyom ti manim ne jana referee order chilaka yemilo. Now another Risophung number 10 control sal kamram the ball chi Chadong tam now long 11 heading sali laka Chadong 11 heading sal kamram that Risophung number 15 control sadle. Risophung number 15 control sadle. Now the ball goes to Chadong number 10 and number 10 give a pass to number 9. Ka control sarum the ball are out. The out when out throwing is okay. Arriva contract number 11 Chadong katam now long the control sal kamram the out talwe. After the goalkeeper na mathala kana wakui omilaka awi apam kacha akhli unhai mida captain Risophung captain pan kathaglaka arya captain pan kathak kami awi best partner Risophung number 11 likhiminaka control maramda referee na makhmya ka ponchokta direction na kamidle siwa tisi the Samilo
now arriva Chadong ketamno long vak we ana number 10 na kathak kidele kathak kid khangrang kubal ka referee na order khmyati jida kathak sangal ka area ball chi kipal di ba chungla jaka Risophung number akule wa chungla heading sa okay thank you Risophung number akule wa chungla heading sa ka Chadong number 16 control sa kamaram now the ball still in the center area center way aina ya dumi jaka itu ni Chadong tamna longa kana thak now Risophung number 4 still controlling the ball kamaram da outside now Chadong tamna long way number 3 na out throwing ball okay mil hersa milka referee na complain na kamida area out ball je Risophung number kana horsam yare Risophung number kana horsam milka awi panra khuli bija maramada area ball je center touching laka Risophung number 17 na ngaham khui ga sakchang sal kamaramda auta daru ya horsam yare okay area ball je okay very sorry number 10 Chadong na singkal ka awi mismetu jipanda number 7 milka number 7 na control salel ka Risophung ketamnaw law number 9 na attack rasada referee na makamya akapung sok miare ida so playing ketamnaw long me request sadly issue first semi-final men's volleyball hi ari so playing ketamnaw long aina new kenen ketamnaw long yogi kijina kathagui alongli so playing ketamnaw long field report sami kawai kichi kaposadle new kenen ketamnaw long hi ari semi-final hi ngriyo kupchang mai laga ashi second semi-final men's football senior hi ngriyo ki kijine chiwang ina atam collision malik kawai wiwang so playing ketamnaw long ni thak mai report sami kawai request kasana ingshla kai thank you for the good announcement aricha Chadong ketamnaw long na kathak lakha goal masang la 3 lakh aina pai ba hauta goalkeeper na akhui lakha Risophung number 18 na control sata the control sal 18 17 pass me 17 still and sakchang da control sata le ball chi carry sata le sal kamram da Chadong ketamnaw long way number 8 16 na puliawa and now Risophung number 13 na sakchang da carry sal ka Chadong ketamnaw long number na pai da referee na makamya pon soktale referee with doing an alo isi tonrai crew with powder achuwi sports likup sara bapai yarong lapi jar ngai pin thado fil alungni ngriak wai we alungni upon manim ne powder sokta klene rang ningsi ata de cherau mera now Chadong ketamnaw long way number 9 na singlaka sakchan carry sal ka awi partner Chadong ketamnaw la number 16 ni pasal ka Risophung number ka ngapai ko Risophung number ka ngapai ko laka Chadong number 9 na singla number 9 na singlaka area number 9 na awi misipeti je Chadong ketamnaw long number ka pasal ka area Chadong number ka na goal attempt sa kamaran beda goalkeeper na yang sukhuyaw ada goalkeeper kelihatan na kathaksamida Chadong ketamnaw law number 10 sakjang da control sal ka Risophung number kana attack saja na ball je out ka horsam mi jana attack sale out horsam yare
Risophung number 10 sakchang the carry salakam Chadong tamnaw long number ako nang pai ko de pasal ka area ball che iawo og 10 goalkeeper with 10 ari se atona ina hang yare ese goalkeeper left to head yellow hi and modify exam nim ne angang naw sad lel ka abuna yengang factory lit khungbal ga yengang akang hanli yengang takwa apam lit powder chili kong lit sang de an modify exam nim ne awi ne chenaria jana ngreu de le sim le game le pam de clay musat naw pen psycho na khang reu matha me tu ji tim thini we khang reu che baye misalo da na thunde laklila lida ko hone khang hone now area ball che ya Risophung tam na long pa we kere ke sing khamatha matha na Chadong tam na long we number akana rang pai da out ta le re are out horsang le horsang bida number 10 Risophung na kit mida number 17 Risophung na pasali all ka attempt goal attempt sa jana maran mata goalkeeper na tukya goalkeeper na tukil ka thoksang mere are ball ji Risophung ka tam na long number 13 na carry sa tile Risophung tam referee na referee we kang na lo okay che referee na direction de le ji let's we shall mo kontak okay sorry arriba number 6 Risophung number 6 na thari okay referee mo ching na lo referee number 12 in Risophung ketamna long number 12 in jangan number Taksang ka number 18 Risophung natin sa ka number 12 junior sa pa nila siya Hello. Risophung number 12 junior sa pa nila ay asal ka now go again sa ba number 3 Chadong tamang sikare Hello. Chadong ke tam naulong mi hidada jithei sadli ithu mi atam bakle atishu hidam Chadong ke tam naulong mi women's volleyball hi riok vai saura chiwangina Chadong ke tam naulong kala nongdam ke tam naulong na ready sala ke fili report sami kwai biji kanim sakle women's volleyball Risophung tamnaw lang ng lahat ng pasalit ka Risophung number referee na makanya pagkawan referee dahil sindi yan no referee na nagkakit akwa ako sumidil ano yung number 17 Chadong ketamnaw lang number 17 awal bisimetuji number 10 pasal kat number 9 Chadong ketamnaw lang number 9 control section ke satu control salka Risophung ketamnaw lang number akna Fitri hawa Fitri kita kacang cina auta auta ada horsang ni auta horsang kita Chadong ketamnaw
7 Mikado. Number 7 control side the away is making to fight. Number 4 is Singaluga. Okay. Chadong Tangkhul in Sally. Naga area Gorge. Risophung number 15. Risophung number 15. Play the car. Away is making Jagupasa. Refina makamya akat konsol hai. Refina makamya akat konsol hai. Oh, area. Kit mida Risophung number berapa? Kit miliar. Kit miliar Risophung number 12. Anu control sal kamera our partner Akademikada Risophung number 12. Now Risophung number 18. Number 18 lepas juga number 10 Risophung control sal le. Call area Risophung number 10 control sal lepas. Jatuh kalau number 10 attack rasa dah. Jatuh number 10 attack rasa area. Jatuh number 10. Number 10 marun dekat Risophung number 6 Risophung number 6 na kata out dah. Hello. Oh, jatuh ketam nolong number 10 anak ketam area. Number 12, Risophung number 12 no receive tadi area. Number 7 Risophung no September single ka jatuh ketam nolong 17 asi goalkeeper le. The quick back chance nida. The quick ga horsang nida. Number 12 Risophung number 12 area. Jatuh ketam nolong number 8 Bayar number 8 jatuh number 9. Jatuh number 9 isi kali itu lah. Awal isi macam je. Number 10 ni pas juga area. Jatuh tambah lalu number 9 lah. Kalau sekarang tak kiri satu lah. Kiri satu lah. Number 8. Number 8 ni betul lah area. Number 8 lah. From rendah Risophung number 10. Risophung number 10 ni. Satu juga satu tambah saja nak outar bosan luar kalau ada satu tambah satu juga kena enggak kena mana sih? Pakai kena sini sih. Konsol hendak lo. Konsol hendak lo. Jatuh tambah lo saja nak. Outar ada Risophung number 10. Risophung number 10 out bosan itu le. Bosan dekat. Risophung number 17. Naga goalkeeper goal attack di sana ke goalkeeper untuk pilih ni goalkeeper nak kit mereka area goal di center ini referee akor minalo kita ayer wet sab sedikit sab itu ayer camping bangli satsara athali satsara jipaji thomang misal. Hello. Kita ada Senior Football League semi-final first match Riyong Manley laga second match di semi-final we second match Riyong itaklay team khuli dila remind solution dalay New Kainan kala ngarum kung gatam nawlang na semi-final we second match Riyora New Kainan kala ngarum kung gatam nawlang nala atam hi horchak hapok bike vai ready sami mamanlo New Kainan kala ngarum kung gatam nawlang nala Atam hima shwai vai horchak da ko ko sang vai ready sami man log je hi ni shi ni git stay ni share matha dai re chuman lalai kecek ka kap ni ka golik ronda mesang la au da pai wa thai are ya jatuh ketam law
Chadong Tamnau Long number Akana kit Migitele 17. 17 kit Milaka. Risophung number 12. Attack Saber, Risophung number 10. Number 10 carry Salka away Mishimati Jipana Limija was now Risophung number 7 control Sadle. Risophung number 7 control Salka. Balls goes to Chadong Tamnau Long number 9. Chadong Tamnau Long number 9 carry Salka. Tungkama dilelaka. Risophung Chadong number 14 carry Sadle. Eawa. Risophung number 12 attack Salka. 40 out there. Risophung number 12 attack Salka go out there. Alright, referee na kianglo. Jiyanglo. Oh, outball warsa milaka area number Chadong Tamnau Long number akna kick Salka. Risophung number akna heading Salka Risophung number 10 receive side of ball receive Salka sound Salka Chadong Tamnau Long number 7. Chadong Tamnau Long number 7. Ana carry Salka Risophung number 18 ana receive Salka out there. Risophung number 18 receive out there. Are ball jo horsing ida Chadong number akna kathap lega. Risophung with number 6. Risophung with number 6 na kathak ball area asla. Kini na heading Salka. Referee na makna photo wala. Awi direction ji yang lo. Awi direction ji yang tak thaksan are. Thaksan ka another. Risophung number 11. Number 11 control side. Number 11 control side. Number Risophung Tamnau Long number kena thakta out there. When also kita ada Chadong Tamnau Long. Ane carry Chadong Tamnau Long number 10. Ane control sal kemudian dari Risophung number 12. Number 12 na carry Chadong number 12 na carry Chadong are ngaran mata. Chadong Tamnau Long number 3 na kun are. Pakamyo foto boleh tak kabin. Lagi share Sopleng Tamnau Long li hidada. Recently itong semi-final first match men's volleyball hi Rio Kawai Ridisa Kaini Newkinin Tamnau Long atang winner rang rai jiwangina Sopleng Tamnau Long hina Kawau ko ni shadle ka minute kamna we alungli fili report sami Kawai hizila pa news sectale ning shilagay Number 14, Risophung Tamnau Long number 14 in. Risophung number 14 in. Risophung Tamnau Long number 14 in. Another number 11 out. Risophung Tamnau Long ni Chadong mitina sangare Chadaka out sogare. Are corner kick mida kathagare kathaglaga ball team number 16 Chadong Tamnau Long heading saja. Ji yang la Tera medical. Saya jumpa em lah. Lain apa? Pada boxing apa em lah je. Kangarau le, ada satu kangarau. Celebrity macam tu. Kong kale. Celebrity red mana? Kangajane. Kalau belum ni lagana. Fishing ni juga. Mereka rumda siapa Bayan snow gaya. Foto kap ke jadi, ada foto tak kap selain itu.
Alisak sak saja kau thot. Foto tak kam saya deh. Foto kap kita dah itu. Cita ke itu. Sini ayana pengerai kuil ke kuya cisa mengra kuya kerja toh amu yuila lah kerja ni. Akan lagi akan nama kuya je. Khang leo mà xong cái mình đi này, con nó cả, trái nữa, sim lê, ram lê, kem lê, bắn tất lê cái tông anh á, ắt chui mà tháp này thuê cái chợ khang leo ấy, ra em bị quay, hang lì xịt cái gì này, tất cả tháp, ấy lại mà can số mình lắm. Cepat selesai lah dah. Cepat lah ini dah. Phải đấy, một hai đấy, nhàng rồi cái đấy. Medical arila terla darka khlechi khangrang sal ko khuya milo both side khini chong we na Ani zoom aja. Musuh gila. Zoom lah, zoom lah. Zoom lah. kamera vào nếu mà treo là tâm sang mình được đó. Thamaman de le jana ma sangla griao ra aria bol chi kathak khwai apam chala kai na khai ra jana kesta players bina to for se pelaka Risophung namba akana kasak sauda Risophung number 12 na heading salka after vere Arriba. और वही ऑप्शन लगा नंबर 14 Chadong heading salka number 12 Risophung का सबसे पहले salka नंबर 14 Risophung referee काम नालो referee ने काम के नालो referee Tidak. Ya, Pak.
다시 강속이지. 대박 정말. 또. 강래 공장에 에도 유시게 시콘로에 맨에 레시가 먹는 바가나 내 팔랑에 그려도 파파만래 refrina wala kamera kathak number 17 Chadong Tamalo number 17 kathak number 7 Chadong kiri sal ka number 10 Chadong pun kiyamare Risophung number 7 control sal Risophung number 7 control sal ka awi semakin Japan na akli pasal ka aro polje ayal de secang Chadong Tamalo number 10 ani ngapai rok deh ani ngapai rok ka pada jadi ngapai rok ka Rina oda suara oda suara Risophung number kena kosong leka number 7 na isip sali ada Chadong number 10 nakatag leka Chadong number 9 na Risophung number 9 pair ani na napay mo ikaw ko kama mangdile Risophung number 6 na hatin sa gon box center chakli chakli box chisi na chakli chakli Golek sampai satu lagi. Goalkeeper na tukhyawa. Ara goalkeeper na ketak sok dikhwai. Apa jatla kai nahai leka. Pamsang tule. Ada referee na order na sok right le. Home Sports Foundation is a professional sports management organization committed to developing athletes, strengthening grassroots participation, and delivering high-quality sports events. Through talent management, education, scientific support, and community program, it empowers athletes and institutions while promoting excellence, inclusivity, and integrity. Its long goal is to build a sustainable sports ecosystem and establish the Northeast as a regional recognized sports hub in India. Other issue Home Foundation, Sports Foundation here issue ambulance ashi team da provide sami da kline kada himang maning na under 15 li ashi scout sa da kline da kline ito mi Home Sports Foundation here ito mi bang important role ka ngaraw ni le kiwang le jika ito mi under 15 kada method sports ngaraw ni sobra da kline atubing mi bang grassroots level Sports Academy Kamatha Academy Joseph Nikai Kala Kamatha training Sambam Shap Kawai da Ashina Miran Leader Foundation Akne Jila Yaro Psychology ang sisingai ito. Hello, Henan Soda semi-final week second match regular play football men's football New Kinan Kala Room Katamnalong Nila Ready Samimwando first match with the Kyoda break Malila second match in Riora, China New Kinan Kalang Room Katamnalong Nila ground report Rasa Mila Ready Samimwando Jihip Ning Kangsat Nene Shnare Nisilagare Arila Chadong Katamnalong versus Risophung Katamnalong ni Wirak Chindale Jana Kaya Misalo Aru Risophung number aku Aru control sala Risophung number aku control sala Risophung number 8
18 second carry sal number 18 Chadong number 14 second carry saja na ball J Risophung goalkeeper na pili Risophung goalkeeper na pili ka anak pas awit panah kali pas saja na masuk dulu Chadong tambah number 10 number 10 control sah number 17 Risophung number 17 control sah number 17 18 limit 18 number 14 goalkeeper itu biasa goalkeeper itu kali awi karena akhirnya ketak semer itu kan maka 15 Risophung referee nak punya foto kan cipaji yang lo referee nak tahu ke order dia ketak bayar ketak semer Risophung nampak kena Chadong dah carry sal number 15 Risophung number 15 control sal gambar dah outside Ada Risophung number kena outgoing Risophung number 12 receive sal another number 9 Risophung number 9 pass sal number 9 kick saja na outside referee nak kick pass ini migla yang lo referee cuy order sing nama area referee nak tetap order tidak kata kata ball kick landing sana ball kick yang number 10 Chadong number 10 bukan Chadong number 10 awal pernah pilih pasal kan area Chadong number 11 ke number 14 alim ini kan madam dah hantar dia awal ball Risophung number 7 Risophung number 7 Risophung number 10 pass confirm dah ball kita nak agak sukses number 3 Chadong tambah number 3 kalau ball nomor waktu ball nomor waktu 자, 저 약간 그림이다. ball boys ball pinji kan kau pilih apa jalan yang mau milo ball boys ni tu na ये कुछ हो गया ball tak संगाजी थाला कुछ ले जाएगा pilih ground ayo ni hai misalo okay another number 6 Risophung yang salah number 4 ni bijana control number tak out ball number 10 Risophung ni milaga number 10 Risophung number 7 ni kan number 7 15 Risophung number 15 mana Chadong number angka 7 kiri sang roll kan ball goes to number 9 Risophung kita lekat Chadong number 20 anak sekali Chadong number 10 lagi Chadong number 10 lagi milaga Risophung number 6 now bisa jangan bila ball nomor wata dia ada ball orang Chadong number another number give the pass to number 9 Chadong milaga ball area number 16 number 6 Risophung corner kick biar corner kick corner ketak baik biar area Chadong number akan corner ketak lega Risophung number 12 na hadin sa
Makai sampai kita sebab sampai kita tanah saya hari uji bersama ni makai uji betul lah hari kau kena apa jalan hari luka ketang sang wain raya refina on Tuh. Kemudian kini off-road leader mulainya si Along Lane kemudian Pak sampai ini betul sampai ini number 14 dari Sata letak number 16 Chadong sektor apa letak ये रेफरी बात में हाल है रेफरी लगे अगर निकला चिमा के राइट से Hari kawan, Rifina order ni satu kan? Ada persen kurang lepas. Kalau kita jadi right corner, Rifina order tidak. Another game. Dingli. Kemana ni? Beliau lepas akhirnya semua satunya semua ada bagaimana kalau dia pun jalan naik minta nampak akan lepas so all the best to the both teams Risophung ke Naga ini decided to finish some orang kita salah apa Khi dùng thân này nè. Hả? Dùng thân này nè. Nhìn đi không. Nghe đó nó Hello. First semi-final match, Chadong with the Naulong versus Risophung with the Naulong. Thailand in the row with Team Krimi competitive Sarai in the row behind Team Krimi well performance in Sambang Haira. When game speed play, when we row play in the Dongli, the row Haira, Silat Haira, Ara. Then we then we saw rules and regulation of the order. We don't simply cái ta đang hiểu vào cái chuyện gì chúng mà thấy vào bên này khờ như thấy quỳ thảo khờ đừng nghĩ extra time mà sân luyện direct time break how là bài sân này để lấy thế là I wish you both Risophung and Chadong Ketan Naulong, I wish you all the best. Nên đi hai bay lô, kasi ham si kungai delay. Nên đi tiebreaker hi ka thakko kham si pai mane. Ito methe opportunity phong mai cup kisia. Opportunity phong mai cup kisia players ki chung khane tiebreaker ki thakili, penalty ka thakili, mistake sak hai. Chung khane mo pa me. Ito methe kui pai even
even Lionel Messi, even Cristiano Ronaldo and even tiebreaker hili misak hai lek bapame jaina ning shermelo thukmei da sasalo players being ning shermelo ayali pamde klaya team managers team coach kala adara being thukmei da sasamilo namra pingwi reu hili kula ma hai mai khwai pinadi ka thakili kula ma hai mai khwai itu thukmei da sasalo kisila thukmei dele ani kanili team kanili I made no wish you all the best. This one. Magani. Bain dari tim sau final din. Shunu terus shunu. Hai kamu sih. Hai sen ku sebe. Nên là cầm banh khối luật là ba chân nữa cầm banh khối luật là in sai phút Rolling players being guide speaker. Ground the time my shunu. Being right and hyping. Kala kira den le dum jidala. Mai ba kon di sa kho khat thang mai da. Idu football coach football ground di thang mai da sang ni khawai ni thum. Senior football ground di thang mai da sang ni khawai. Idu le lui da idu the ball sane. Idu first semi-final match he draw tiger. Idu regular time idu draw tie the extra time masang wingber ilu direct penalty dekat kawai ilu inside in cleanly all the best to see the leader kumai dele First penalty kickers from Chadong Gatamnaulong, bank number 9, Chadong Gatamnaulong. First penalty he had Mr. Mahoting Kashung from Chadong Gatamnaulong, and the first penalty kick. Okay. Shunu hi dum rai hai re ira de le da ha de photo ma ka pen ko ha nek model ha de le ni photo ma ka pen na de video ma ni channel ma te kan rai bi ro ni channel la ko mi kyau me ko kan rai pi se chi ga ba hi yari de lag jao ka bier sa mi lo musunge the fans being now being campaign sa de sang yi ye de nem wa musun và cái bay lên của mình chỉ bằng số số đấy. Sunu ra sang hai đấy, idung belum sang lagi nih idung sunu honda lagi, idung guides, observer nak kira kami bang di siai deh. Ada first penalty takers from Chadong Gatamnaulong, bank number 9, so some Mahon. Okay, sorry. Mahoting bank number 9. Mahoting Kashung bank number 9. Yes. Kalay na tayo sa ngayon. Hello, Risophung Gatamnaulong with bank number 18. Risophung Gatamnaulong with bank number 18. Mr. Nimsor Hungyo. Ana, Tukulay sa Kawai. Ranay ne, bank number 18 from Risophung Gatamnaulong, Mr. Nimsor Hungyo. Yes, that was very easy. That was very easy for Mr. Nimsor Hungyo, bank number 18 of Risophung Gatamnaulong. Next, Mr. bank number 18 of Chadong Gatamnaulong. Bank number 10. Mr. Samriso Kashung. Mr. Samriso Kashung of Chadong Gatamnaulong.
and the second tie break kick hai khawai Chadong Katamnao long wena second tie break kick hai khawai run delay Mr. Goalkeeper Risophung Katamnao long Mr. Wonyanin Jaju. Yes, that was also very easy for bag number 10. Bag number 10, Mr. Samrishok Kashum of Chadong Katamnao. Bag number 10 of Risophung Katamnao. Bag number 10 of Risophung Katamnao, Mr. Tangkhul Jaju. Bag number 10. Bag number 10, Shanghai here, Kapai Maning. Chadong with bag number 10 like Kapai Maning. Risophung with bag number 10 here like Kapai Maning. With bag number 10 of Toriso Jaju, bag number 10 of Risophung Katamnao. So sorry. Post sleep. Ball post sleep. Zayda. Bag number 10, Mr. Toriso Jaju Risophung with tiebreaker to Misaire. The third kicker. Penalty taker of Chadong Katamnao. Bag number 21. Bag number 21, Mr. Somir Kashum na Kaputuma, Chadong Katamnao with Kaputuma tiebreaker by Mandalay. Yes. Wonderful. That was wonderful. Opportunity for makeup picture. The 100 opportunity for makeup picture. 100 goalkeeper with Chile. Atamba with Spain with Iker Casillas. Italy with Buffon. Germany with Neuer. For makeup picture. Opportunity for makeup picture. Keeper with Chile. Ashikuja. In the Shankuye. Jidata. Risophung Katamnao with keeper Mr. Wonyanin Jaju. Kalakaya save Canada. How do you read drawing legally? Bag number 14. Yes. Bag number 14. Save Sakakwe. Chadong Katamnao with keeper like a 5 minute. Our dressy. Atamba to Spain with goalkeeper Iker Casillas. Carrying the try side. Try side follow. Bag number 14 of Chadong Katamnao. Yes, very easy. Mr. Sohan Kashar. By luck in her. Tyson Hyder. Risophung Katamnao with. Risophung Katamnao with bag number 9. Bag number 9. Mr. Tangkhul Shiro. Risophung Katamnao with. Mr. Tangkhul Shiro na. Break it high to wide. And Jim Sadale. Iker Casillas of Chadong Katamnao. Spain with Paulak higher. Iker Casillas had a save sub right. Randale. Yes! Iker Casillas. That was very easy for Mr. Goalkeeper of Chadong Katamnao. Mr. Christopher Kashar. Remember, by soul, higher. By soul, save Sapier, Samir, Pasakamatapa, Chadong Katamnao, Pasakamatapa, Mr. Bag number 8. Bag number 8. Somi in the home. Bag number 8. Mr. Somi in the home. Pasakamatapa, breaking out to right. Randale. Yes. Tiebreaker Thai Naga. Chadong. Itum.
Next match Mahikaran sa Sakmahi ke jite kala presentation hi Gukali shit kabai sa se. Krayli Ino Somia Raikan Indian Army the Louis Village. Ana Tin misali yautira laga itum tin misali lishi kici kagutom mang maningla itum lila nai nala nuba tingmaku 20,000 hi ingtong laga ni chikan midle awang la bangpang laga ni ke kemisa oja nala itum we nigishi zakmai sada ishi president wena momento kashokoi mirno Ini kok aku nampak oja ling chung ning xie Bathangli Major Aso Indian Naga Army. Major Aso Naga Army. Oja anala awing ngalang bazar kya khale salala tian misali le hie de tumi da da rak dong ni da le wang kuchung ning hie chi pong chong ai le Next match, Lee. Semi-final football next match. New Kenin Katamnaulong versus Risophung Katamnaulong. Really, Nirokbai really side. New Kenin Katamnaulong versus Risophung Katamnaulong. Kita the Yari League is this happening. Akama under 15 we finalists. The 28 General Conference we under 15 we finalists kita the Yari League to take me the three teams ada Muye Katamnaulong. Kala second finalist na New Kenin Katamnaulong. Team Kenin na Akama under 15 we finalist ni. Hello, check. Kang Rioli, Akana Kuyui, Akana Mai Gishi, Gishi Kangachane, Idum Kipa Kashimaning Mane, then we saw Liam Liok Tui de Ceremony, Idum Willi Park Vai, Idum Kapashong, Idum positive mindset and Idum Muchu. Very big congratulations to Chadong and a very big condolence to my brother Risophung Hi Indonesia. Next match. Tim ini cina Pataka lungli yang film di kota Sami Kwai. Tim ini di New Kenin Katamnaulong versus Risophung Katamnaulong ini di leader satu ni. Okay.
tôi đồng ý ăn thằng vóc sau cả hai tôi đồng ăn thằng vóc sau cả hai winning team li đồng lấy cái siêu giang rapping ai đồng li saman hai mi được lấy gì ari ra quy bài áo đó thế nào winning team tìm gì nào winning team we Chadong cái tầm nào long we president or any players akan ra laga tôi đồng ý class cái bài Dian visa we president we pan we na rakhi milo cái gì là hanai dele adam lấy cái siêu giang rapping first goal scorer second goal scorer là chúng ta hanai sai but unfortunately no one scored the goal within the given specific time so we are so sorry for that thế nào the winner team li mi haya prize paji rakhi milo cái gì nó tên là hanai dele hả? Chỉ ra sẽ second semi-final match Mereu Kawai ground the team Kanini na Razan Haire New Canon Gatanawlong versus Risophung Gatanawlong fields the Razan Haire idum Kathako Lungli second semi-final he Pika Kawai idum Ranauro China Leivisia Ten Visawi Mason Nauping Ten Visawi Mason Nauping Natumna ground Hili Razanda second semi-final New Canon Gatanawlong versus Risophung Gatanawlong with match si Rayang Misalo Gijihi Natumli Lalui Natumli Kamhot Kasana Chadong first semi-final match ni Chadong Gatanawlong versus Risophung Gatanawlong Riau Laga team Kanini na Khamnacha Atamli goal mazam rokla tiebreaker li Chadong Gatanawlong na Risophung Gatanawlong li Yuyaira Chadong Gatanawlong na Azui makidiji shatta gusum Ten Visawi General Conference CUM Culture, Literary and Sports Meets Week final sang Naira Ara
Mariogi kita kali second semi-final we. Chadong sorry. New Canaan ketam Naulong versus Risophung ketam Naulong Yuipa hina. Final cousin the final the New Canaan sorry Chadong ketam Naulong ina. Yuipa hina final kang Mariogi kichina. Hello. Hita the men's volleyball we announcement Naga Salyoge Ariri semi-final he first match Sada court number 1 Lee Soplang versus New Canaan na Risophung Dalay he Kubay Laga second match Sada Muiray versus Silent he 3 p.m. sharply Haupukra Muiray kala Silent kala katam naulong na ready sami vai na initially announcement he kamine Muiray kala Silent katam naulong na courtly report Salaga ready sami maman holo kala Ariri semi-final we men's football second match Sada Risophung Daklehi Risophung versus New Canaan katam naulong na Risophung Jina Risophung katam naulong we player list la hidada detail dalay number 1 Lee Tan Singh for Yamung Ninglum Suyo Leishi Yui Matan Mi George Thot Ring Chan Blessing Sochire Pem Triso Thang Mai So Thot Mahai Sovi Maya Pem hina Risophung player list na kala New Canaan katam naulong we football player list na Thot Raymond Mai Pok jersey number 7 Thot Ngayung Hongyo jersey number 8 Soshi Longwad jersey number 19 Khan Singh Mai Pok jersey number 20 Somi Shang Mashangwu jersey number 77 Chingri W Zimek jersey number 17 Layapam Raikhan jersey number 3 Winner Hongyo Kazipmi Mashangwu jersey number 99 Zagyu Shang Shipo jersey number 2 Tui Lei Sam Hongyo jersey number 15 Yui Singh W Zimek jersey number 14 Tan Sochihan Hongyo or Sam Mashangwu jersey number 1 Shangam Horam jersey number 14 Tamray Singh Raikhan jersey number 2 hina New Canaan katam naulong we player list na kamu tahu nhiều là定我